I štedimo energiju. Od svih poznatih izvora energije, solarna je najmanje iskorištena. Da uz pomoć sunčeve svetlosti možemo uštedjeti i do 70% drugih izvora energije, govori i primjer solarnih kuća koji je u Srbiji svega 10-ak, a čiji je idejni tvorac publicista i pronalazač Veljko Milković. Ideju za projekat solarne kuće Veljko Milković, publicista, istoričar, pronalazač i član Srpske akademije inovacionih nauka, dobio je proučavajući Petrovaradinsku tvrđavu. Zaključio je da kuća sagrađena kao zemunica ima konstantnu toplotnu izolaciju te korišćenje drugih izvora energije svedeno na minimum. Ovdje imamo najjeftiniji način osvetljavanja i grejanja, a to je putem reflektujućih površina koje su postavljene ispod i iznad staklenih površina. Znači prozori imaju donju i gornju reflektujuću površinu i ona se poput sveta preko dana otvara, a noću zatvara. Daje istovremeno svetlo i toplotu. Radi se o najjeftinijem solarnom uređaju. Projekat solarne kuće nije primenjiv samo u individualnom tipu stanovanja, već i za zgrade koje bi koristile sunčevu energiju. Zgrada se može praviti samogrejna. Kako bi to izgledalo? Ona bi trebala da ima masivnije zidove i da bude ozelenjena. Ako ona bude puzavicama ozelenjena, ljudi će imati više kiseonika, živeće zdravije i živeće duže. Statistike u Engleskoj to upravo i govore. Zelene površine stvaraju izolaciju tako da će nam leti biti hladovina, a zimi će stvarati efekat krzna. Iako je ovaj solarni sistem koji predlaže Veljko Milković najjeftiniji, ipak nije naišao na masovnu primjenu zbog nekih iracionalnih rešenja. Postoji destrukcija kod ljudi koji žele zataškati neki koristan pronalazak. Toga je bilo uvek, toga ima i sad. Medijska i internet prezentacija solarne kuće donela je donekle ideju nekolicini kako da iskoriste sunčevu energiju, u čemu im svesrdnu pomoć pruža Veljko Milković. Ovakvih kuća u Srbiji ima 10-ak, a trebalo bi da ih je mnogo više. Ušteda drugih vidova energije je i do 70%, a uz pomoć reflektujuće površine ove moderne zemunice dobijaju i do 30% više dnevne svetlosti nego standardne kuće. Na platovu ispred gradske kafane na Spencer